Nakon što je Vučić najavio da će se osvetiti svima zbog poraza na izborima i nakon što je zatim misteriozno nestao, počela su da pristižu prva svedočenja o jezivim susretima sa njim po selima i zabitima Srbije i regiona. To je bilo negde oko 1:15 u ponoći, znači preko noći. Meni je to probudilo. To je bio na ovaj dud. Neka stvar se tu, ja je nisam vidio, sam čuo taj glas. O, čuješ Đaniju Minije. Ja sam polako ustao i kad sam ja otvorio, onoga nema. Neki drugi imaju još jezivija svedočenja. Taj čovjek to dosađuje od juna mjeseca. Čujemo kako lupa i hoće, kaže, ću palim tatka, tebe, kuću, sad izgorete, kaže, komplet predinom. Ja sam gledao kod one žice Đana Kapija, ide našto ovako, bijelo je na njem, sve. U konj kad se uspre na prednje noge, ali je sve u bijelo, ali ide ko munja. Sledećeg dana je prepao neke vozače iskočivši im iznenada pred auto na putu. Sam stao nekih 20 metara i vidimo ovdje beštiju. Ja sam stao s autom i pošao je prema gore. Kratke uši, sivkaste boje meni do koljena. Mlađe građe. Zorica je vodila stado ovaca na ispašu kada se odjednom pred njom ukazao Vučić. A ja uzeo ovako kamen, rekao šta je, ne trzao. Ja uzme drugi kamen, ne trzao. Kad ja treći kamen malo veći, ja ću ako potrat, kad sad turnuo taj kamen prema njemu, on 4-5 koraka prema meni i da je zinio. Kamen ga je razjario, pa je pred prestrašenom Zoricom nasrnuo na njene ovce. I on je od tamo skočio, uvatio u ovcu, a ja kako sam mislila da se pase što god, ja sam me mu njizi. Kako se išla, kako sam vidjela, skočila u jat, odmah spašavala. Nisam gledala šta je ni kako je, samo sam trzala on sebi, ja sebi. Istog dana Vučić se prvo zavukao u gomilu stajskog đubriva u dvorištu baba Milice, a zatim i u njen kokošarnik, ali ga je ona srećom na vreme spazila. Za zadnje sam noge uvatila i vukla dok sam ga iz đubreta. Ja sam ga vukla dok sam ugledala noge i glavu. Posle sam pritisla nogom na glavu, stala i odnaj sam ga levom rukom vukla vam kokošara. Vamo sam domčala neki kočić i po glavi sam ga pljeskala. Probao je da pobegne u susedno dvorište baba Zorke, ali se i tamo loše proveo. Budalo jedna, evo ti! Iz besa je to veče u susednom selu podavio 18 zečeva. Ovdje je probio žicu, otvorio je vrata i ušao unutra i ušao tamo u prostor gdje su bili zečevi. Mještani u strahu kažu ovo nije prvi napad. U posljednjih godinu dana bilo ih je 20-ak. Uglavnom napada košnice i kukuruz, rijetko domaće životinje. Spušta se skroz dole do crkve, ovo je katolički. Skroz dolazi, pa tamane i dole kukurze kod ljudi. On dolazi svako veče i jede, šta ću ja. Počeo je i da namerno uništava voćnjake i povrće po baštama. Načinio je baš veliku štetu. I maline, i paradajs, i voće je oštećeno i sudarano. Zlomio kompletno stubove, povalio sadnice, znači kao valjak da je prešao preko svega toga. Strah među građanima Srbije i regiona je postajao sve veći. Strahujem od toga da pustim decu da idu do voćnjaka, da prošetaju livadama, uveče kad se vraćaju iz grada, vrlo je riskantno. Ne smemo uveče nigde da idemo, stoku rano zatvaramo, s prvim mrakom u kuću i to ti je to. Bilo je jasno da se nešto mora hitno preduzeti. Lovačka društva su prva stupila u akciju i organizovala veliku hajku kako bi uhvatili Vučića i smestili ga negde iza brave. Jutros je na postrojavanju bilo oko 800 lovaca i svi su upućeni u lovište. Jedni su otišli na čeke, jedni su otišli pogom. Ali Vučić je uspeo da nadmudri lovce, maskiravši se u drvo, pa je hajka završena bez uspeha. Siguran sam da posjeduje inteligenciju. Vrlo ga je teško uhvatiti, treba se sa njim nadmudrivati i to daje posebnu draž. Ima veliku stopu, ima veliki raspon nogova, od noge do noge, vidi se po njemu da je to jedan veliki primjerak, baš
baš, što se kaže, kapitalac. Neuspeh hajke je razočarao mnoge. I dok su vlasti planirale sledeće poteze, kako bi napast konačno bila stavljena iza rešetaka, po šumama i zaseocima se i dalje čuo dobro poznat jeziv glas kako odjekuje u noći. Dakle, ako bude pad -3, ići će sigurno na 9. Ako bude pad -1, ići će na 7,5. Bezbrojne prospavanih noći i... Neću da upadnem u zamku John Lewis Ship.